Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Mosielele Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole ka tshedimosetso. Tsamaitsing bo ena magaetso re di simolola ka gore batho ba le bararo ba tlhokafetse fa le mongwe a gobetse mo go masisi mo kotsing ya sejanaga mo mmileng wa R67 kwa motsing wa Tambo kwa Wessels kwa Eastern Cape mo mesong ya gompieno. Batho ba le babedi ba tlhokafetse mo lefelong la kotsi fa a le mongwe a tlhokafaletse kwa bookelong. Sebueledi sa dipalangwa mo porofenseng Onate Binqose a re go butswe kgetsi ya polao e se mo maikaelelong. Yes, we can confirm the death of these 3 people from this accident that happened just outside Whittlesea in the early hours of this morning. It's 2 females and 1 male, and 1 other male is in a serious condition at Yeu Hospital. The Ministry for Transport in the Eastern Cape, Mr. Kolenglat, is extending his sincere word of condolences to those families who have lost their loved ones in this accident, while wishing the one in hospital a speedy and a full recovery. He has also cautioned motorist drivers in particular to be extra cautious as it is wet and slippery in some parts of the Eastern Cape. Lekala le le kgethegileng la dipatlisiso SIU ka boeteledipele jwa ga Advocate Andy Mothibi le solofetswe go ema bobegadikgang ka lefoko ka moso ka diphitlhelelo tsa lona tsa nakwana tsa dipatlisiso tsa bookelo jwa Tembisa. Seno ke morago ga magatwe a tsamaiso e sa lolamang le bonwenwe kwa bookelong jono. Mokgaratlhe mo mererong ya bosiamisi Mark Haywood a re o solofela fa pegelo e tlile go ka senola bonwenwe jo bo diragalang kwa ditheong tsa boitekanelo. We have to go back 4 years to the murder of Babita Diakaran, who at the time was one of the most senior people in Gauteng Health Department, responsible for finances, who had uncovered suspicions and evidence of tender fraud at Tembisa Hospital, had made a list of companies that she believed were involved in dodgy contracts and had forwarded that list to the chief financial officer of the Gauteng Health Department and said that it should be investigated. Batlamedi ba ditirelo kwa Roeville kwa Free State ba boifa go ka tseelwa dikgato tsa semolao le go tswelela go nna mo dikolotong jaaka ba letetse dituelo go tswa go rakonteraka. Ba re borakonteraka mmogolo Setšhaba Construction o kolota dituelo kgwedi tse 2 tse di fetileng malebana le projeke ya go ka baakanya tsela ya N6 magareng ga Redisburg ga mmogo a le Wool North. Borakonteraka ba tlamela rakonteraka mogolo ka ditirelo ba re tiego ya dituelo e ema badiri ba le 70. Ditlamo tsa dikontraka tse di dira mo tlase ga kontraka e kgolo tsa re dikgwedi di le mmalwa tse di fetileng di nnile bokete thata ka ntlha ya fa bantse ba duelwa thari. Projeke e simolotse ka Firikgong wa gola go fitlhelela ka Sedimonthole. Sandra le ba jwetsa gore even if la ba sa patalwa ke yona nako eo ha e fetile tlame ba re patale and then ba dumela gore ba tla ga patala ka nako but still ya ska etsala. Beng ba dikontraka tse di dira mo tlase ga tse dikgolo ba basadi mo industering ba re ba amogela ka tlatsopedi tšhono ya go dira mme go sa tshware sentle ke gone go ba bakelang poelo morago. Re ka ga dikoloto di-company tsa rona di no longer operating ka tsela e sharpo le taba gore re kgone gore re keep bonto tse tshwana bo compliance. Ditlamo tsa dikontraka tse dingwe tse di dira mo tlase ga tse dikgolo le tsona di lebane le dikgato semolao go tswa go badiri bao ba ba gogetseng kwa kgotlatshekelo ya badiri. Ha re afford to patala transport tsa bana ya sekolong, like ha re kgone patala di-insurance, ha re kgone ho patala like ona jwale re non-compliant. Ba kantoro ya dikgang ya SABC ba ne ba leka go ikgolaganya le rakontraka mo mogaleng. We also got a problem. We're waiting for Sunroll to pay, and Sunroll doesn't pay us. But you are the ones who they have contract with you, ma'am, not the Sunroll. Yes, and I've got a contract with Sunroll, and when we work, Sunroll pay us, and then we pay the subcontractors. Rakontraka a re o gogetse Sunroll kwa kgotlatshekelo tse bang le go palelwa ke go duela.
Makgwebo wa dingwaga di le 52 wa kwa Seshego gaufi le Polokwane kwa Limpopo o dira ditee tse di farologaneng tsa melemo ya setso. Leina la kgwebo ya ga Tryphena Mashomane ke TM Food South Africa mme o kopantshitse melemo e farologaneng ya Setswana go dira ditee tsa gagwe. Go fitlha ga jaana makgwebo yono o thapile badiri ba fete 25. A hlohleletswa ke go se šome le lephelo la go fokola, Moshomane o ile a tšea sephetho sa go šomiša mabokgoni a gagwe go tšweletšo ya mehutahuta ya ditee tša go lwantšha malwetši a go fapana. Ditee tša gagwe di rekišwa mabenkeleng go parara go fapafapana ga mmogo le mafelong a go rekiša meriana go ralala le profense ya Limpopo. Ge mošomo wa ka o fela gona kwa ke ile ka ba ke sana le lerato le yona lela la go dira la go jwala, and then ka be ke itla ka botlhale ba goreng nka kgona go itirela product ya ka ye e leng gore nka e tšea ka iša marketing. Go le bjalo, Moshomane o re tšweletšo ya tee ka bontši e šitišwa ke tlhokego ya metšhini. Ditlhoko tša rena tše dikgolo ke tšona tša go tlhoka metšhini ye e leng goreng e ka kgona go tšweleletša product ya rena ka nomoro ye e leng goreng ba market ba inyaka ka gona. Ba bangwe ba bašomi ba Moshomane ba re ba leboga go šoma ka femeng ye ya go tšweletša ditee ka ge ba kgona go fepa malapa a bona. Now I can be able to feed my family. Now I can be able to buy the necessities that are of importance to me, and I can be able to also fund my own studies as well. Opportunity ba mphileng yona ke leboga tšhelete e re fumanang ka mo ke kgona go thuša ka mo gae, and then e ya re thuša ka mo South Africa go sene lešomo. Moshomane o re leano la gagwe ke go thoma ka go rekišetša mebaraka ya go balega ya selegae pele ga ge a ka thoma go rekiša mebarakeng ya bosetšhaba le ya boditšhabatšhaba. Ke ba tseba Maboa, ditabeng tša SABC, Seshego. Mokgatlho wa bosetšhaba yo emetseng dingaka tsa setso mo Aforika Borwa o ikuetse tirisano mmogo ye oketsegileng ya puso. Mokgatlho o tsenetse konferense ya ngwaga le ngwaga ya malatsi a le mararo kwa Kimberley mo bokhutlong jono jwa beke. Konferense eo e seng ka matsapa a oketsegileng ya go tsaya tsia le go ka akarediwa ga ditokololo tsa yona mo mererong ya boitekanelo. Ditho tsa provinseng ya Gauteng, Northwest le Freistata di bile le seabo sebokeng sena go sekaseka diphephetso kgahlano le dingaka tsa setso. Ka sehlohong, ditho di re di batla gore mmuso o etse ka matla go sebedisana le dingaka tsa setso. Mokgatlo ono o batla gore puso e bereke ga mmogo le setšhaba seno se ya ka setšhaba se tla mo go rona nako e tonna. Bosigo le motshegare re tlo go sheba bakudi ba tla mo go rona ka mathata a bone. Mmuso o re o se o hatetse pele go sebedisana le dingaka tsa setso phumantshong ya monyetla go sebedisana le ditsha tsa kokelo. Diprograma tsotlhe tse lefapha la bophelo le tlang ka tsone dingaka tsa setso ba re thusa gobane ha o lebelela bontsi jwa batho ba tsaya tshwetso ya gore pele ba ka ya go dingakeng tsa rona tsa sekgowa ba simolola go dingakeng tsa setso. Ka lehlakoreng le leng barumwa ba bontshitse ngongorego ka dingaka tseo e seng tsa nnete le gore di ba senya lebitso le mosebetsi wa bona. Re batla gore re tsejwe re teng le dingaka tsa setso. Re dingaka tsa setso re fetlheletswe empa hona le ba bang bao e seng dingaka ba ba senyang setso sena sa rona. Tibello ke hore seboka se tla fitla pheletsong ka Sontaga. Thabiso Gadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Bangwe ba baagi kwa Ventersdorp kwa Northwest ba batla gore moepo o ka kgaolong ya bone o tswalwe ka ntlha ya fa bare ba ga ba ungwa le sepe mo go one. Ba latofatsa New Lane Mining Solution ka go ba ikgatolosa mo ditshonong tsa ditiro le go thapa batho ba ba sa nneng kwa kgaolong eo. Badiri ba ba tshwenyegileng ba ba neelanang ka ditirelo tse di akaretsang go tsenya diphaepe tsa tshipi le go thuba matlapa kwa di-shafting di le mmalwa tsa moepo wa Sibanye Stillwater ba ne ba ngala ditiro. Ba tlhalosa fa ba tshola makgwakgwa ke mothapi. Kana ha o bereka engineering o tshwanetse o kry a flammable PPE. Re bereka ka cutting torch ka old mara o re lebella PPE re apereng. Does it look like a PPE ya batho ba engineering? It's not. Imagine o ya lifting
o bereka 40 to 48 hours per week ga o ja tshwantse e lefe ka molao tshwantse o tsamaya ka 20 or 21 days ba go fa 15 days or ba go fa 12 days to 13 days ba re ne o ntse o lofa during the mara ga ntse o lofa during the ntse ba sa go patela mara at the same time ba go ga tšhelete a go mo ya leave. What kind of company is this? Badiri bangwe ba re ba kgwiwa marapo ke go retelelwa ga setlamo go inyalana le melawana ya badiri le go netefatsa fa ba direla mo maemong a wa siameng. Mara bone gore ba re utlwelle ba re feila. Imagine fela 2 years yo yotlhe go sena sepe so se bona o emetse gore letsatsi le o le solofeditseng le goroga a ke le mala situation e ke ikrile ke le mo yona nako ile ke fetse gore ke le mala ai monate abazanga ba tla ba ntsheka ko hospital ga ba gare ba mokgatlho ba dire NUMSA ba ne ba se gone go tshwaela ka fa go jelengwe ba setlamo sa steel trading ba ganne go tshwaela mo kgatong ya badiri ya go strike ba tlhalosa fa morero ono le kwa commissioning e tsereganya magareng ga bathapi le badiri kgotsa CCMA ba Sibanye Steel Water ba re ba santse ba batlisa tema eno ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Mo motshamekong Siwelele FC e efogile selepe sa magagane morago ga go iponela dintlha di le 3 mo thapameng eno ba fentse Marumo Gallants ka nno e le nosigwe e le nngwe mo motshamekong mme phenyo e lebile Siwelele mo maemong a bo 12 mme a re lebelele dintlha kgolo tsa motshameko owa. Another opportunity into the back of the net. A good breakaway down the center of the park. It's the man who we're talking about, who's playing and covering from box to box to box. Mo motshamekong yo tsweletseng pele ga jaana Chippa United e tshameka le Stellenbosch mme ga jaana di santse di palelane le fela go se tlhopha. Motho wetso di ndilekalo tsa segong jono kgaso e latelang ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jaana re go tlogela ka polelopelo ya maemo a bosa go fitela gape re kopana mo nakong e tlang phiri o rile ga mosegangwe.